من ایرو دی ساعت تد اوده دا یا خالایمیش کریه زودا بمنو تمرقه جانلی آینه کی خواش چه نکره بود ته ایروش مرا کلام شیک و بیجی مقامی دیشیک و بیجن اشتباه ها و چاقی جا خلد بیجه مقامی کلامی خراب دو در باخانه من بینی چقا وان دنگ بیجی پیش دازی کلام گوتنه یعنی پریوان جی لو مثلا یکی من رحمتی شاکر کلام هکی کلام یکی ان از به 4-5 مقام گوتیه اجازه سرویان ده منو میزکیز دستی من دیسان ما ایرو کتنه توراته اراج دستی من قدشتی قالي قلني جينا على ونقلو قاسل لو ما جمت يقول اخو كلام كني صال بصالح حشتانه قدينو قالوا ادبني زماني بدا تمام الرامي صاني وجا كونو قراد فنان كاهلقي كاهل دوبش كي كان يدستي خوب خنقي خوب كيف يدستي خوب ما يدسكني قاسك رامك لو بسوني سرقا اشادي ساز خرابي بغير قدي قالوا يروج وانا خلينا بيتر طلع بنا يار 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 اخوي يار 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 اخ يار 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 قولي يا خير ليلي قولي مرمي عليك بكل اياك بالدرد وياك كسر وياك برينه آخر جانلی آینامه اینترنت چابیه سه اینترنت ناکشینه خراب آیده والا جانلی آین یعنی یک کار اوکننه یعنی به چه بونه این؟ ناکشینه اینترنت ناکشینه سینیال ضعیف در حد گریه آنها در چند دقیقه دم بکوینه شما düzelmişsin ama ekle. نه والا آهاکی نده اگر güncelleme var ise. چطوره yani? Facebook yenilenmişti, besna kapandı. Neden kapandı?